Kani ketika Bethany TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pida ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Hadian baka sorkar jala kala batha ya baro kinang sosnong kibla Leit bansha sumar bat yakendo doktor ha Bethany hospital. Kata nadu ka arp arterek ulber sheneng. Baki day ban register ne Leit ai kerteng jongki ha ka office trekam jongtnat ko kya. Hadu menta kiladon hadu kumbashispa arp nyongot kibreu kibala pendap ban register ya ka kerteng jongki ha West Khasi district. Yakane layato daw deputy commissioner jong ka district uba tilingwa. Habay kren bat kinong patay kobor ha khandra trek motob na yayong arhajar arpau ha pok office trekam jong u. Bat ulay toro bakini kisispa arp nyongot blabtha yaki bakin chongkop shwa halaki jong yeng da ka bapenya jinga shwaru ilade na kiwepan na kabanta katuk nepor. Kiba la register na shwa jong ka sa tare kidan sanspa arpunyo ki hadin to jingja ko Bethany hospital kidan ki breu kiba nasin sethani West Khasi kiba sumar rani Leit pet nampang ko Bethany hospital te yakituru ngira register ki but nado menchisni hado menin sispa arpunyo ngut kila register arpunyo he kidai ki secondary contact umut ba kimdan kata ka direct contact bat tu riu ba pang nila batai ki bagi di bende ya kan ka home quarantine bala ada gene gene ka jing thot ha ka ki ke contact itu ka control room. Halor kini kisispa arpenyongot ki balada register nakalyang jong ka district medical and health officer jong ka West Khasi district ka Dr. Mbare kala ong bahadu menta yakini kisispa arpenyongot empat semlale yakates namar bakimdai ki bayakendo markhmat yau Dr. John Silo Henry ki dai tanginong lechundawai na ki waipat ki doktor hakane hospital bat ki basula jingo ila ki bayang asam ki bathia pang ha Bethany hospital shillong ka Dr. Mbare kala yathuru ban nakalyang jong katnat ka koi ka khia kala treshitom ban petngor bat ban bodden bhai ka koi ka khia jong kine ki sispa arpenyongot ha baro arp saukunta agi phates minmangi paten makita ki direct contact bak positive ki silong ope ki de sindawai nang ta ipet nang pang ti sindawai ni ki doktor numri no ba confirm positive test ti katar tang kita ki bagi la tak hadu mentani ila advice ki ya katuka makin social distance makin wear mask makin itu kira respiratory etiquette tentang makin baik itu baru kat tujuh advice bakat prevention sama covid ni ila advice kita ila tu mitrak kembali jutrak berbuat ni phone ni itu baru kasih ni kali long no tidak sifin yakin kepada saya simptom tingin hablek berkami nila kan saya kita kembali kelim nene ini di isolation te dan kiba itu kita suspect yo dan nanti suspect ini semua bagi awak isolation nila semua sampel jengki ni dengan hates untuk sampel jengki jadi kilong positif dia nang tu biang in hab pek kita kategori ini kita A B C ni kan kategori jengki tidak sukin dak kita tang A and B itu kiba selong claim symptom kilong positif ni kita berano mild symptom itu kira kibiang hai ngasam gila mentri hai lu nani rekim so biang hai pak ngira kini ke corona ke asata